hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu la ramsang ralte cheng noi zria assembly pathum le singa senga sak sia ha DC office building thar chief minister Pol do man vo in khan ahong Chief Minister Pol do Oman Autonomous District Council te sum har sanna le boina te voi khadatan chan chhuana one time grant pay kan ni ang ati Union Home Minister Amit Shah an chengwei bill za somriat pakwa senga Siliguri West Bengal SSB headquarters a project sang thona tur lunga phum chengwa zria assembly pathum le singa senga sak sia ha DC office building thar chu Chief Minister Pol do Oman vo in khan ahong Office building thar honna in khom DC conference hall thar neya chief minister chuan siha DC office building kumsani sompre da saktan chu sumro mansa azo to wangin chachun zom lovin kumni lai chulani nuwa siha DC le P delivery how to the ne na chataka an boy pui nuwa chengno zanhi somli pathum sanction belin sakzo thei ani tani atia tangkai takam manani abe sei thu soi Chief Minister Juan Siha District chunga an sarkarin malak mek le tho to te tar langin Siha District chuan khwalzin mi te hi da tur mun moi le tha an nei tha atia Castle of Beino le Palak Lake kalpona tur kong thatak sian na tur sumro man ani to thu seibok DC office building thar honna hian MLA Poke Shamo ba ka mi poimo le sombik te dangten telani Mizoram mun sang village council le local council by election a vote thak te ni zan khan chiar khalani a result kim chang kat correspondent ne na changin ngai thla ang Nimena Aizawl le District Danga Village Council Aizawl Municipal Corporation Huam Sunga in Khanchat ani a MC a hian ZPM son seat nga selesi dortlang dor priveng thar bungkon le salem venga ati an la a zotlang le luang mo le MNF in seat pani lai in Republic venga IND in seat khat an la a LMC Huam Sunga by election ne na zotlang a ZPM in an labok ani Village Council by election ne na lungle district bung mun le Sesep District East Lungdar a ZPM in seat lai in Bill Khotler Sauda INC in seat and la ani ready to remember to zote Akashvani News Aizawl Chief Minister Pol do Aman Autonomous District Council te sum har sanale boina te voi khadatan chan chhuana one time grant pay kan ni ang ati Siha DC office building thar honna he thui soin Chief Minister chuan District Council pathum te sum man afil tok lo hle ti a an sum za som ko pasari hlo akal ti soin Mizoramin ashan pa Finance Commission anei nuwa State Sarkar ba ka ADC tele local body sang te sum don tur chu an rom man na angin an kal thina an rom man dan ba kin kal thei anilo ati a tuna MADC te subin dai lo na chu poi ti thu soin an har sana zwal pui phusuk sakna one time grant pay kan tum ti asoi Chief Minister chuan ADC sarkar na te po an ti tle mangai don ti po soin an har sana te zir chiang turin team din fel ani to atia District Council pathum man tu recruitment rules siam ani tur thule anti defection law po siam chan ani tur thu soibok MLA Louis MNF General Headquarters General Secretary Dr. Vanalton Puya chuan Chief Minister in Mizoram Peace Accord le ILP chungchang athusaya ngai damdil ngei ro se ati Aizawl MNF Party Office Mizo Namru na he thui soin bu Vanalton Puya chuan Chief Minister hian Article 371G po rin hel oma choin in rem na ngai hlut em chu nep taka achua bok chu apoi tak zatania ti a na movement awanga tuarna sa mi mal le chung ko tan an alung chher thlak hle ti soin MNF chuan angai thu chak hle ani ati Mizo na movement ka Mizo zong ta ani thule aman po asang hle ti soin nam marter ten voina tan an naktuk an hlana Mizo mi pui ngen na awanga in rem na do kan kil chau an ni atibok Principal Chief Commissioner of Customs Office Kolkata Customs Zone Board Sain Vo Khan Inland Container Depot le Land Customs Station ICD-LCS Feedback Sharing Committee thut khom vein ni na nayani he thut khom ma hian Union Budget sani somni parok ni sari kalphung thar le mason da sang te bo zui dan tur soi hawani a North East phom chunga insum don ton na ol samjo kalpui thei dan tur te ICD le Land Customs Station LCS na tho dante bungra endik le clearance ti fel zung dante digital connectivity le ramreshu la masona le harsana omte soi hawani thut kho ma hian Principal Chief Commissioner le Chairperson Shravan Kumar Principal Commissioner Vinayak Azad Additional Commissioner Gautam Kumar Joint Commissioner Paramprit Prai le mipoimo dangte an telani
Varing tia counter-insurgency and jungle warfare school chuan vain khan varing te college nena zirlai te man tangkai tur bungrua chanem takan hlan. CIJWA Commandant Major General Kulvir Singh chuan Indian Army in zirna an ngai poimo thu soin Army tele zirna chu thilkal koptatani ati. Commandant hian zirlai no pangte fuina hun mangin kumsanga zakwa somsari atanga voin thlenga varing te khomoi puiten CIJW school an thlop na le an tho ho thina zongzonga lom thu soya hi aina sa zoka tho dun zel the abei sei thu sei bok. Kan correspondent report ingai tha ang Counter-insurgency and jungle warfare school te chuan varing te college nena chuthleng le dokan set somruk principal dokan le chuthleng zirtir tu te dokan le chuthleng pariat le college signboard te an pe ani counter-insurgency and jungle warfare school varing te hi kumsang khat zakwa somsari achangin varing te khwa chanin khovel huwa pasipai nun chanzirna chaber pathum zinga telin Southeast Asia pakhatna ani CIJW school a hian ram somli pariat chuang achangin sipainun chanzir turin an kalkhom chin ani dorinei sangmoi Akashvani news baireng te Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thlak le chiar the da ani naktuk jingdar sarile chanve Chanchinthar puan le ani ang Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Thanzaran MPCC mo phuna nei tu te tun hnaya insiam tharin an insiam tha a hei hian Zoram Puma Congress Party mi pui te lomin an phur pha hle ani ati Wing Khan Aizawl an party office a he thui soin Pulal Thanzara chuan politics awanga ni na te chu inti milen na inti larna le inti hausana chi ani lova chia hlo na thunhwai rol le in ngai kloma Bible a muangin Nazareth Manifesto rethaya wanga saltang te chua duam na awanga middel te mittiwara mithil ti theiten an ra be na atanga de chuak turak ke pen turni in shia tangai ani ati BJP chuan ni za in hlo na pong sualin tunhnaya Vandema Taram me puita saklui tir an tumbok nia soyin Vandema Taram chu India ram shwai tu masa te khan chang khat na le chang ni na chau an poma a chang dang te chu Hindu pathian nu fakna lam a oma wangin Congress ho tu masa te Christian nimya lo zok te khan thutlu na siamin an lo hno na ni ati Pulal Thanzara chuan ZPM chunga in teite da thleng mek ni alan tho po soin CMO advisor te ain pension rate non le pakhat chu atho zo ka wangin an phei khai rol thei lowati a so thing man an batte pezo phot se bana kai te hi thalai tam takin chhor phot se chubi ma chuan le inpum khat sham se adu omani atibok Chakma Autonomous District Council CADC Emergency Session ni na chu an chairman Pukalit Kumar Tongchangia kai shwain Wain Khan CADC Session Hall ni chon zomani a session chuan the CADC Constitution Conduct of Business etc. 9th Amendment Rules 2026 apasa the CADC Salaries Allowances and Pension of Members 4th Amendment Rules 2026 po soi hawani kumsani som pasare tanga sani somni pani thlenga CAG report busang sang hausa hian pharani bok kale thotan nia thut khomi chon zomanianga CADC budget chungchang soi hawa pas tumani ang Union Home Minister Amit Shah and Wain Khan Siliguri West Bengal Sashastra Sima Bal SSB headquarters project shang thotan na turlunga phum hemi pole in khombo se pusha chuan tunma in SSB thilti poim hotel turin chief minister Luita Som Thinema se until do thin lawati a Suvendu Adhikaria a chief minister nuwa border security malana tele anmamo te sarkarin thei to pina enzui thinia soyin lekhamu ma po in anmamo te chu phone kal tlangin a thei chin fel chinani ati Union Home Minister hian chengwai beza ja samriat pakosenga SSB kem engamaza de tur lunga phumani Bangladesh President Tharatan Rel Lai Bangladesh Nationalist Party BNP Shwai Talhon Mirza Fakhrul Islam Alamgir Thlantlani a Nimina Anram Parliament the President Somni Pathumna Tur Thlanania Kumsam Sari Priya Upa Polamgir hian vote zani samnga panga moin aking pui at the party som pakhatang role candidate Oli Ahmedan vote samriat pariat amwani Toni kumsam thum pangachunga Bangladesh President Thlanna me pakhat aitamin anchu voi khatna ani a si jathum samga omna Bangladesh Parliament Jatiya Sangsada hian in thlan suspend na bial khatama wangin member jathum samli pakwan ommeka MP jathum samli pathamin vote an thlakani
Somali long som nang tenili chungin Somalia le Yemen inkar tuipui at long pani an shwai koya Somalia Puntland tuipui kambula tagin Cameroon nampuan zar in zarna MV Lutof shwai koi li a Yemen bula Eritrea ram nampuan zar in tarna Cebu tanker shwai koi li bo Lutuf long hian Mogadishu se pai training na hmuna mantur Turkey siamral som sang sang phurnia soini a longa thokzinga hian India mi parok Turkey mi pakhat le Georgia mi pakhat baka Serbia mi security guard pahni an telani Chanchinthar top na tlang pui Cheng noi jaria samli pathum le senga saksi hadisi office building thar chief minister pulado oman voin khan hong Chief Minister Pul the Oman Autonomous District Council the Sumhar Sanale Boyna Tevoi Katatan Chan Chuana one time grant pay kan ni ang ati Union Home Minister Amit Shah an chengwai bill sa samriat pakwa senga Siliguri West Bengal SSP headquarters sa project sang thona turlunga phum chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani